Amen. Thula makuhlale nabantu. Na kimele kaba Umama Likaba ngisebenza ngothengisa esibhedlela. sebenza la eThembisa Hospital. Umama unesi. Batho be ba nkitla go kala go ba kgothatsa Abantu mama azoqala ukubakhuthaza batho ba bagolo. abantu abadala. The reason ya gore Isizathu sokuthi aqale ngabantu abadala is because career ya ka ke qadile secondary. ngoba ufunda kwakhe uqala sekamdala. Ke nyetswe in 1984. Ugane ngo1984. Ke na le grade 11 ka la Mojero. That was form 4. Ngaleso sikhathi bekusawus form 4 grade 11. Ka kgetha lenyalo Wakhetha umendo ka siya ashiya isikole. ke bona gore ntate ka baka a nka mopunyo mo Ngoba kamubheka nesa. go tsamayeng ga nako Kodwa ekuhambeni ka kwesikhathi ga ntate modimo e ne se yona path a neng a nkgethetse yona ngoba uNkulunkulu bekungesiyona indlela amkhethele ke yona dule gae yokuthi ahlale ekhaya ilokho ezinde agqoka amajeremani nditheze akutheza inkuni ayitshona emfuleni ayokha amanzi. Munzi, Wamkhipha antsha mono wamkhipha lapho kulezo zinto ka tla mona Gauteng ntate weza la eGoli. ga ke fitlha mona Makafika la ne ke eGoli na le bana ba babedi bekanabantwana ababili. jane ya ka ebile very difficult. Umama uhambo lwakhe libe nzima ke ne ka kakhulu. tlameya gore Kuyokafanele ukuthi jingdress ha ayogqoka futhi idindangara. by the time ke kgutlela sekolo Ngaleso sikhathi abuyela esikolweni ba ne ba sa rona ba ne ba sa ngaleso sikhathi bebengasabavumeli. e ne ga ba o sheba ba re wena Bebethi babakubheka o bakuthi thaka hayi meme yana wena so in that case ga o tlo mo mamela awuzukungilalela. empa le ntate modimo a betse a mpontsha path e nngwe gape uNkulunkulu wambonisa olunye uhambo. ka etsa standard 9 ya ka Yayenza uStarted 9 yakhe no10 ke corresponda le Damelini. ehambisana noDamelini. Damelini for sure le bona ke distance learning Niyayibona iDamelini mhlambe distance learning. bona mo ke le ka computer matric ya ka teng Una umama waqhubekisa umatric wakhe khona ka gore ne ke se ke batla go sebetsa ngoba besefuna I did so ukusebenza. many short courses Wayenza ama-short course amaningi ga nka di ngola mona honestly makazibhala lapha zingathelilanga. but eventually Kodwa ka tlhokomela gore those short courses waqaphela ukuthi lawo ma-short course ne ke di etsa for the wrong reason bekawayenza ngezizathu ezirong ngoba bekafuna ukusebenza. forgetting gore Akhohlwe ke mogolo ukuthi mdala. mesebetsi e meng e batla age Eminye imisebenzi ifuna from iminyaka. 18 ba state Basho bathi from 18 ukuya le. mara ba checka 18 from 32 Amen. if you are above then Mawungaphezu kwaloko about kancane ungawuthola umsebenzi. njo ke realize it's late Umama ubone seku late lokho mola ke sentse ditšhelete lapha semoshe kakhulu imali. ke yona ntho e bang re etsa e ba phoso gangata Kulapho senza khona amaphutha. re starta ka diphoso tse wrong Siqala ngegaba ezirong. mola o sentse ditšhelete tsa batswadi Lapho somosha khona imali zabazali. o decide go dula Thathu hlala phansi. because di tla be di fedile a ke Say rona pedi no di ha re mali. etsa di-policy Khona re manje etsa bana senzela abantwana amapolisi so khona much manje. money gore o tlo ya colleging for 4 Ukuthi years imali engaka uzoya for 4 years. Mayiphela go fedile phelile. along the way ke yona mo kile ka decide of no man Ohambeni lendlela kulawa ha ke wona etsa khona ukuthi research e bolelang ke uthi mangenze i-research lekhulunywa usisi you need to do your research first kumele ulenze ucwaningo lwakho. ha ke etsa research ke le ka thola gore Makalelezwe ucwaningo hanesing la bo magogo wa ke uthi enesingulu lako magogo cha. nna ke kene hanesing ke na le
ungene kwanesing ene I was 44. bekana 44 years. I was not lazy to study. Bekangekho bengavilaphi ukufunda Because asisewunda ndimjima naphila ngoba akusilo uNkulunkulu bekambekele kona repeat it. ukuthi ahlale. And then ndimjima kaofela. Ufunda sonke. Hayi motho ba o tlameha ho lahlela dustbin kapa. Ake umuntu omela lahlelwe emgqomeni Just because kadoti wena umuholi. ngoba wena umdala. No. Cha. There are so many qualifications it's already done. Ama qualification maningi Ya hore umuholi. esikhathini sokuthi umdala. Abakyana khona ufuna ukubona Naku mama uqeda ukukhuluma manje hore umuholi ukuthi umdala uneyinhloko. But she's still studying. Kodwa usafunda unabazukulu usafunda. Next year I'm turning 60. Umama kulonyaka ozayo uthi 60. Umntana. I'm still turning. I'm Usafunda. still studying. Usafunda. Hale usebenza until you're 65 years. Kwanesinga usebenza until 65. So la hona le 50. Bawuna 50. Round. Siyakuthatha. Kika hona le bona mo clinic mo tse Leso like ngibona kugcwele omabhoko sesibuza ukuthi kanti abapension. Very soon mama uzabe la clinic emayibuyi. Uzobe khona la clinic emayibuyi. Once further kanti Once 70 kilo years as long as ngisekena limandla mo. usebenza uzawuyenza as long as sesinamandla uNkulunkulu esambambile. So I'm trying to encourage batho ba baholo. Uzama ukukhuthaza abantu abadala. Too late to learn. There's akukho late ukufunda. Amen. Hona no Okwamanje advantage kisengati. hey Hona re badile ka thana. bona bafunde Batala kanzima. school fees. Ubhadala school fees, ubhadala incwadi, ubhadala But konke. hona no. Kodwa manje so lona ka silver plate. awu mahala ha. So le tla thola ke. Uzokhulwa yini bandana sekhaya. Ke batla ho start from Uma ufuna ukuyiqala ene abatho ba baholo. lapha ebantwini abadala undlulile. Please, Cela, please. cela At the moment, ngalo mzuzu ona le poster enenze ke circulator mo. umama khona ipost ebeloko But ehambisa bana le matric abantu abalo matric up to 42. 42 years. Please Mama uyacela. apply for nursing. Awu ake ungeneni ni apply for nursing. Apply for nursing. Mama uyacela Nursing apply. how pattern. Kwanesingakhokhwa lutho. Instead, they Kodwa give you bakupha istipend sauro palame ukuthi pattern. ugibele badale rent. So please, Mama mama, uyacela. emangama. Yes. Stand up with your 2 feet. Kitle baneng. Mama eze bantwaneni. Bana ha ba hola. Abantwana mabekhula. Balekana beyani. Balingana nabafanyana lapha babuye crash. Na o batla ho etsa o ba yinga ho hola. Babuza ukuthi ufuna ukuba yini mawukhulu. Ngwana o hola re ke batla ba doctor. Ngaka makakhulu ukuthi ufuna ukuba udoctor. Rona Thina re le batswadi. singabazali. Along the way re bathela. La indleleni siyabaguqula Instead of for ba guide. ukuthi sibakhuleke. Because you don't know why Sibagqugquzele. bana batla ngo ba doctor. Ngoba asazi isizathu somntwana ukuthi wayafuna ukuba udokotela. Bana ba shebella di TV haholo. Abantwana babukothi Ba bona bona ama-television bo kakhulu. doctor hore they are so helpful. Bakhona ukubona ukuthi odokotela basiza Ba save kangakanani. maphelo a batho. Basiza Oshoni yena impilo mo zabantu. pelelong ya hae. Mhlawumbe engqondweni yakhe Motho la hane ba entse so. Maybe ba ka survive. Yes. lo abantu ukuba bekwenziwe kanje mhlawumbe bezophila. Wena lo mtswadi nomsiwa wayibona. Wena umzali ubungekho Thola ya bona bana iyahola. lapha emntwaneni iyakhula To ukukhula save the kwayo nation. save umphakathi. Ha fita ha primary level. Makafika primary Batswadi. bazali Uthi mtswadi ebulenga o encourage. ukhona uzalo okhulume ngokukhuthaza abantwana. Asibakhuthazeni abantwana bethu sibasupport. Right now, Okwamanje there is a lack of employment. kunoqashwa umsebenzi ayikho mincane. Ha re guide bana ba rona hore ba nke first e tla ba etsa bona.
sigqugquzelena abantwana bethu bathathe indlela abe ne-advantage uma ephasa umatric abe ne-advantage yakuphila. ukuthi azokwazi ukubona ukuthi uphila kanjani. At first, Okokuqala, nursing, teaching nerot ke tsona le mapolisa Yes. le traffic cop, maphoyisa traffic cop nerot ke tsona di-career tse right. besithi yiko okubaluleke But kakhulu. hona no pitanyana, Khona manje kuningi but hangata ke tsona tse survival. kaningi yizo ezisurvival. During ke bone hantle during COVID, Umama uthi ubonile ngesikhathi se-COVID batho ba bangata ba lahlehetswe ke mesebetsi abaningi baphelelwa imisebenzi because ba ne ba le ho di-private sectors, bakuma-private sectors ba dutse as we speak. namanje basahleli Tse ding di kakhulu kwele. amanye avalile Empaneng tsa government, kodwa oka-government re bile le advantage ya hore rona re survive. bakwazi ukuthi bona basurvive Though re ile ra shwa ka bongata. noma bafa ngobuningi Empaneng ka hore ngoba Modimo o teng, uNkulunkulu yena ukhona le ra survive. baye baphile. So, batswadi ke kopa hore Bazali umama uyacela bana abantwana ba encourage bagqugquzele from primary kusukela lapha emuve primary ukukhetha iy'fundo. maths is very important. I-maths kubaluleke kakhulu. Life science, Life science yona biology it's very important. baluleke kakhulu. It opens all the doors. Vula yonke iminyango. Physics, Physics I can simply use it over. Physics science, yo. It's very important. ibalulekile kakhulu. English, English also important. nayo ibaluleke kakhulu. Especially how about the Department of Health. Kakhulu uma ufuna ungena kwa-Department of Health. If only these 4 subjects, Ma unaloko kuwa kune you can do all ungakwenza konke. the careers. Ungayenza konke. You can be Ungaba a dietitian, dietitian, a physiotherapist, physiotherapist, a psychiatric doctor, psychiatric doctor, Ogaba a general doctor, general doctor, Ogaba a nurse. ungaba unesi. There are so many. Kuningi And as much as living at the soul, njengoba ziziningi kangaka Tate Modimo o re phahamiseditse letsoho. uNkulunkulu usiphakamise Most of ngesandla. them you don't even pay. Okuningi kwabo awubhadali i-school fees. Instead uthola stipend. Instead uthola i-stipend. Amen. So please, Umama uyacela. yakopa kgothatsa bana ba lona. Uyacela nigqugquzela abantwana ukukhetha iy'fundo. So ntho ke batlang ho le thusetsa ho yona Umama afuna ukusiza kuko. ho lona ma grade 12. Kini nina ama-grade 12 Ba nang le science and maths. abano-science no-maths All the required bonke points so bueng ka tsona. amapoyinti akhulunywe ngawo umama bangasiza. Abanye ngize ngibacreatele i-group. Babanye uba-created i-group I'm assisting them. wabathusa hore ba thole Ba kgone ho kena mo ha Department of hore ba Health. kgone ho kena ha Department of Health. Ba ileng ba faila Ba ileng ba faila matric sehlopha sa leshome or ba sa qualify or abanga-qualify to any career o e batlang. noma weyiphi i-career oyifunayo. Please. Mama uyacela Go back to school. buyela emva esikolweni. Zamaya ulo amenda your certificate. Hamba uyokwenza isitifiketi sakho. You can do ahead of passing the subject to say 4. Ma ukuthi uphase 4 usibheke 2. Zamaya ulo science and maths. Hamba uyokwenza i-science and maths. Improve your studies Improve Don't be ama-study lazy. wakho, imfundo zakho ungavilaphi. because philo ba hao kumatsong wa hao. Ngoba impilo yakho isezandleni zakho. Banana these days ke di-targets. Amantombazana ama-target amakhulu kula malanga. Ha o tlameha o thole ntate o ratang. Makumele uthole idala okuthandayo. O botsa hore o sebetsa kae. Ubuze ukuthi usebenzaphi. Ngoba yafuna na.
Most of them, Kuningi babo. most of them, they're so irresponsible. Abaningi babo. Hayi man. It's not make sure. So be independent, girls. Ake nifunde ukuzimela. Be independent. Nizimele. Be proud of yourself. Niziqhenye. Be a man of your own. Ube yindoda ngokwakho. I'm proud of girls. Umama uyaziqhenya That's why I'm here ngamantombazane. today. I brought all my girls Umama ulana namhlanje usematshitshini balethe bonke abantwana bakhe. because Ngoba ufuna amantombazane afunde ukuzimela. how we tada, Mawuzithanda, we trompa, uzihlonipha, we gemezi. uzimele. Don't not forget to respect Batuba Bawenze Mokontrol. Ungakhohlwa ukuhlonipha nabantu abakwenze lokho yibo. No by Kima. Asinetha ukuthi ubani. Okwenze ukuthi ube yiloko yiko namhlanje. Everything is started by respecting. Konke kuqala enhloniphweni. Don't respect your mom. Bawungasirespect endlini nawe siyabona la ngaphandle kwenu. Respect. Inhlonipho Yam ahamu. iyamakha umuntu. Amen.